ንባብ ግን መንፈስህን ያድሰዋል። ልክ 10 ደቂቃ ዘግይተህ ተነስ የሚል ስሜት ሲሰማ 1 2 3 ትልና ብድግ ትላለህ። ያኔ ማንነትህ ልዩ ይሆናል። እኔ እኮ ጀግና ነኝ፣ በጠዋት ተነሳው፣ በምፈልገው ሰዓት ተነሳው የሚል ስሜት ይሰማሃል። አለበለዚያ ግን ብርድ እኮ ነው፣ ትንሽ ጋደም ብትልስ፣ ትንሽ ብታርፍስ ለሚለው ስሜት ከታዘዝክና ከተኛ የስሜት ባሪያ ትሆናለህ። ህይወትህን አትቀይርም። ለምን? ስሜትን ማፈን አለብህ። አንዳንዴ ህይወትህን ለመቀየር ራስህን ለማሳደግ ከስሜት በላይ መሆን አለብህ። ተኛ፣ አርፍድ ከሚለው ስሜት በላይ መሆን አለብህ። ስለዚህ በህይወትህ ደስተኛ ለመሆን ሙሉ ኃላፊነት ውሰድ። ታላቅነትህን ቀስቅሰው። 11 ሰዓት ተነስ። ብዙ የምትሰራው አለ። ነገ የት እንደምትደርስ የሚነግርህ የዛሬው ማንነትህ ነው። አሁን ቀንህን በምንድን ነው የምታሳልፈው? ምሽቱንስ በምን እያሳለፍክ ነው? ነገ መሆን የምትፈልገው ድንቅ ሰው እንደዚህ ነው ጊዜውን የሚያጠፋው? እንደዚህ ነው ጊዜውን የሚያሳልፈው? መልሱን አንተ ታውቃለህ። ታዲያ ወዳጄ አሁን ካልነቃህ መቼ ልትነቃ ነው? አሁን ካልተለወጥክ መቼ ልትለወጥ ነው? ጊዜው እየሮጠ ነው። ቆሞ አይጠብቅህ። ለአንተ ሲል አይዘገይ። እሱ ይሮጣል፣ አንተ ፈዝሃል። ንቃ እንጂ። አንተ ጊዜን ካከበርከው እሱም ያከብርሃል። ስለዚህ በጠዋት ተነሳ፣ ተጠቀምበት ጊዜህን። መቼም አታገኘውም። ከአልጋህ የምትነሳው ነገ ለልጆችህ የምትነግራቸውን ታሪክ ልትሰራ ነው። ስንፍና እንዳይሰማ ከፈለክ የምወዳቸው የማከብራቸው ሰዎች እያዩኝ ቢሆንስ ብለህ አስብ። Find a way to win. You want to prove everybody wrong? Then win. You want to change you and your family's life forever? Then win. Fuck your emotions, fuck your sob story, because nobody cares until you win. So find a way to win. Top of the morning, ain't no money in the bed, baby, wake that ass up. Understand this, the world does not reward intentions, it rewards results. Nobody's gonna ask you how hard it was. Nobody's gonna ask you how unfair it felt. Nobody's gonna ask how many times you failed. They will ask you one simple question: did you win? So you must be willing to get it by any means. Refuse to quit when that plan breaks. Adjust to life when life isn't playing fair. If that front door is locked, you don't complain. You just find another entrance. So no more waiting around for perfect conditions, because winners create leverage in imperfect ones. They study while others are asleep. They make the sacrifices. They take the risk that everybody else is too scared to take. And when something fails, they don't sit around and fold. They recalibrate and get ready for the next run. So find a way to win. If you're tired, find a way. If the odds are stacked against you, find a way. If nobody else on this planet believes in you, find a fucking way. Because at the end of the day, the world does not remember those who made excuses. It remembers the ones who didn't stop and got to whatever they wanted by any means necessary. Good morning.